Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi bavandimwe, umuryango mugari wa Kivu Network, ndabaramukije kandi mbaye ikaze mu makuru ya mu gitondo, tariki ya 29 ukwezi kwa mbere 2026. Ni intambara yari ikomeje cyane kandi inakomeye cyane mu bice bitandukanye, tugiye gukomeza kugenda turebera hamwe hagati y'umutwe w'inyeshyamba za AFCM 23, tubabwira uko byifashe kabisa, tubabwira ko imirwano iramukiye mu misozi igiye itandukanye iri muri biriya bice byo muri teritwari ya Uvira. Rero barwanya umutwe w'inyeshyamba za AFCM 23, bigaragaza ko bagiye kuba barwana ku buryo budasanzwe muri biriya bice byo muri za Murenge ndetse na za Mugaja. Rero mu gace ko mu misozi iri hariya za Kitundu, mu gace bita Kahamba ndetse n'umusozi wa Kashatu, haramukiye urugamba rukomeye cyane. Rero ni muri Moyeni Plateau. Rero Kahamba iherereye mu misozi irebana na groupement ya Runingu, haramukiye urugamba rukomeye cyane kandi no ku munsi w'ejo amasaha ya nijoro hari haraye urugamba rudasanzwe. Byose rero tugiye kuba tubigarukaho, tubabwira uko ibintu byifashe kugeza aka kanya. Ni imirwano ikomeye cyane, ni urugamba rudasanzwe, ni intambara idasanzwe, dore ko AFC Makwatu ikomeje kugenda ihagaba ibitero ariko igakubitwa mu buryo bukomeye cyane. Urumva ko rero ibintu bitifashe neza habe na gato kuri uru rugamba n'ubundi rw'ahangaha. Tugiye kugaruka no ku mirwano iri mu bice byo muri za Kavumu, tubabwira ko naho bikomeje kugenda byifata, dore ko inkuru z'abarwanyi ba AFC Makwatu zitari nziza zikomeje kugenda zumvikana. Bahawe rero iminsi 7 gusa ko bakuye ingabo zabo muri kariya gace ka Bukavu. Ibyo byose rero tugiye gukomeza kugenda nabyo tubirebera hamwe, dore ko intambara igiye kuba yaba intambara hano mu bice byo muri za Bukavu ndetse na za Kavumu hose, n'ubundi no mu gice kimwe cyangwa se ni muri Bukavu hano muri za Kavumu. Rero byose tugiye gukomeza kugenda tubirebera hamwe ku bitero bikomeje kugenda biza by'abasirikare ba FRDC ndetse n'uburyo M23 ikomeje kugenda itakaza abayobozi babo bakuru rero, cyangwa se abayobozi bakomeye cyane muri iki gice cyabo, cyangwa se muri uyu mutwe w'izi nyeshyamba za AFCM 23. Urumva ko rero ibintu bitari buze kuba byakoroha ku buryo bukomeye cyane. Rero ibi byose tugiye gukomeza kugenda tubirebera hamwe, tukabwira uko iyi ntambara ikomeje kujya mbere hano mu butaka bwa Kongo mu rusayi. Reka rero munyemerere n'ubundi amakuru yacu tuyahere muri kano gace kangaha, karamukiye muri mirwano muri umusozi wa za Kahamba ndetse na za Kashatu, dore ko n'ubundi ku munsi w'ejo hari habaye urugamba mu masaha ya nijoro cyane. Amakuru rero y'umutekano muri Kivu Amajyepfo uragaragaza ko uyu mutekano kandi ukomeje kuba mubi cyane. Rero imirongo y'imirwano ikora mu bice byinshi bya teritwari ya Uvira ikomeje kugenda nayo yibasirwa, bigaragara ko izi nyeshyamba za AFCM 23, ihuriro rya AFCM 23, zigaragaza ko zishaka kongera gusubira mu mujyi wa Uvira, ariko nanone bikaba bikomeje kuba abantu ibamba ku buryo bukomeye cyane. Rero bongeye gutangiza ibitero ku mirongo 3 y'urugamba muri teritwari ya Uvira. Mu cyumweru gishize aba barwanyi b'ihuriro bavuye mu Remera berekeza Murenge Mugaja, bakomeza inzira igana Kitundu, kandi kano gace ka Murenge murabizi neza ko kabarizwa muri teritwari ya Uvira. Umusozi ureba umujyi wa Uvira rero niho bari bagiye kurwaniraho. Bamanutse rero hari muri za Kitundu, niho basaga nkaho barimo baragenda bafata kabisa cyangwa se begera. Bamanutse bava mu za Mugaja, maze kuri wa gatatu mu masaha nijoro cyane batangiza igitero ku bino bya Waza biherereye mu gace ko ku musozi wa Kahamba ndetse n'umusozi wa Kashatu mu gice cyitwa Moye Plateau. Kahamba rero iherereye mu misozi ireba groupement ya Runingu, niho rero hano barimo baranarwana muri amasaha mu gitondo. Bakubwira ko rero ku munsi w'ejo muri Kahamba na Kashatu mwira misozi yose harasa abasirikare barenga 10 b'inyeshyamba za AFCM 23. Hari n'indi nkunga rero y'iri huriro yahageze mu masaha ya saa 12, kuko batangiye urugamba saa 10 ivuye mu gace ka Sange igaba igitero mu bice byo mu biriba ndetse na za Runingu, ku muhanda mukuru w'igihugu route nationale gatanu. Aho hombi rero no duce turi hagati ya Sange ndetse na za Kiriba, hari muri za Biriba nyine, niho rero babyutse barwanira ku buryo bukomeye cyane. Ariko ejo hashize izindi ngabo nyinshi ziri huriro zageze mu gace ka Sange ku bwinshi. Rero bigaragaza ko imirwanire cyakomeje cyane, kandi izi nyeshyamba za AFCM 23 zaracyashaka gufata n'ubundi ibice byanga muri teritwari ya Uvira, kandi bashaka no kuba bahasubiza. Bigaragara ko rero ibintu bitari buze kuba byakoroha ku buryo bukomeye cyane. Rero ku mupaka wa Kavimvira uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, abasirikare ba FRDC bahapanze kabisa abasirikare babo bagomba gukomeza gucunga umutekano ku mupaka. Ntabwo rero hakirimo hararindwa n'abazalendo nanone.
Wazalendo iri ku rundi ruhande rwo hepfo kabisa, irindiye umujyi imbere ariko ntago ariyo ikiri ku mupaka, hagiye ingabo z'igihugu za Congo, nizo rero ubu ngubu zirimo zirahana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, kandi urabizi ko basanzwe bumvikana ku buryo bukomeye cyane. Ubundi baba basa nkaho rero bose barimo baracungirana kabisa, dore ko n'ubundi nk'ibisanzwe kugeza aka kanya ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Congo hari igihe cyageze n'ubundi imipaka igahabwa ingabo zimwe gusa, dore ko nk'uko mubizi FRDC mu gihe yari isumbirijwe cyangwa se yarimo iragabwaho ibitero hariya muri kiriya gice cya Uvira, byaje kurangira ingabo z'abarundi arizo zirimo ziracunga kino gice cyo muri umupaka wa Kavimvira, rero ziri kwirukana izi nyeshyamba kuko arizo zari zagerageje kuba zafata kano gace ko muri Uvira ndetse no gufata kiriya gice cyo ku mupaka wa Kavimvira. Byaje kurangira rero izi nyeshyamba zikubitwe zisubira inyuma, bigaragaza ko rero FRDC ndetse na FDNB ari abafatanyabikorwa bakomeye cyane muri izi ntambara n'ubundi zikomeje kugaragara hano ku butaka bwa Congo. Bigaragara ko rero FRDC ikomeje kugenda iba inshuti ikomeye cyane ku rugamba rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'igice cy'ahangaha ku ruhande rw'ingabo z'abarundi muri rusange. Reka rero dukubite tubangura tute twihuta cyane tugaruke mu gace kangaha muri za Kavumu. Ibitero biramutse bihagaze bite cyangwa se bimeze bite? Inyeshyamba za AFC M23 zabyutse zigabwaho ibitero mu nkengero z'igice cyo muri Kavumu, aho rero bakubwira ko mu masaha ya nijoro cyane, amasaha ya saa 9 zishyira saa 10 za mu gitondo, mu gicuku nyine ubwo urumva habaye urugamba rukomeye cyane mu gace kangaha muri Kavumu rero, aho inyeshyamba za AFC M23 zagabweho ibitero rero muri kariya gace, barakubitwa cyane. Bivugwa ko rero muri aya masaha urugamba rwabaye, bivugwa ko hangiritse intwaro y'abarwanyi ba AFC M23 yo mu bwoko bwa 12. Iyi ni imbunda itoroshye cyane kabisa kuko n'izambona z'amashini gani zirashishwa n'abantu batatu, ariko hari n'igihe umuntu umwe ayikoresha ariko akayihagarika akayizirika, ubundi akayikoresha ahagaze kabisa, dore ko n'ubundi ifite stand zayo cyangwa se ibihagaritse, ubundi akenshi ikunda gukoreshwa n'abantu batatu. Iyo mbunda ya 12 ni nayo iri mu bwoko bwa Murutsiye, biyangirijwe muri amasaha y'igi gitero n'ubundi cyabaye mu masaha yo mu gicuku cyane. Byumvikana ko rero izi nyeshyamba za AFC M23 zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya. Tukiri muri kano gace ka Bukavu hano muri za Kavumu rero, nkubwira ko izi nyeshyamba zahawe iminsi 7 gusa n'igisirikare cy'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo, bavuga ko rero tubahaye iminsi 7 gusa kuba mutarava muri icyo gice, muri buze kuba mugabwaho ibitero bya karabutaka, kandi ibigendanye no kuba twakisubiza bino bice. Mu minsi yashize bari babahaye iminsi 10 gusa, ubu rero iminsi 3 imaze kuba yavaho, barimo barasa nkaho babibutsa bababwira ngo iki gice muraza kuba mutakivamo, biraza kuba bibi cyane. Urumva ko rero intambara ikomeje kugenda iba mbi kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri rusange. Rero ni byinshi bikomeye cyane, ni byinshi bidasanzwe tubikomeza kugenda tugarukaho, tugakomeza kugenda tubahereza uko ibintu byifashe kabisa. Intambara ikomeje kugenda iba mbi cyane ku butaka bwa Congo muri rusange. Rero muri plateau ya Fizi, mu bice byo muri za Bikayaka, hano haramukiye urugamba rukomeye cyane. Iyi lokalite yo muri za Angure hariya muri za Nehere, hano harongeye kuramukira urugamba rukomeye cyane teritwari ya Bifizi. Rero bigaragara ko izi nyeshyamba barimo baraziha isomo rikomeye cyane, ni ugukomeza rero nabyo tukabikurikirana mu yandi makuru cyangwa se mu yandi masaha ari buze kuza, nabyo tugakomeza kugenda tubibagezaho. Ariko ikintu gihari ni uko izi nyeshyamba ziri muri danger zone cyangwa se ziri mu kintu kigezeho kibi cyane, kuba zikomeje kugenda zigaragaza ko ziri buze kuba zatsindwa uko byagenda kose, kuko FARDC tayari kandi irimo iragaragaza umwuka w'intambara kabisa, kwitegura gukomeye cyane mu bice byinshi bitandukanye. Biragaragaza ko izi nyeshyamba zirimo ziragenda zikubitwa kabisa. Rero impinduka zigiye kugaragara mu gice cyo muri Bukavu, kuko biragaragara ko igisirikare cya leta ya Congo cyiteguye kuba cyahita gishyiraho ubuyobozi bukomeye cyane hariya muri cya gice cya Bukavu. Urabona ko rero bakomeje kugenda basuhuza za Bukavu barasamo muri iriya bice byo muri za Kavumu. Mu kwarasa rero barimo baragaragaza ko barimo barasuhuza, bisa nkaho rero bagiye kuba bahinja cyangwa se bashaka kuba bahasubira ku buryo budasanzwe. Urumva rero ni ukomeza kubyitaho, tugakomeza kugenda tubahereza update zigeranye n'ikibuga cy'imirwano. Rero iyi ni Kivu Network, mbashimira cyane kuri mwebwe mukomeje kubana natwe. Imana ikomeze kubana namwe, duze gusubira no mu yandi makuru ari buze gukurikira hano kuri Kivu Network.